Abdi bagai. Bye bye kaka. Tini kake bye bye 2019. Bye bye kaka. Hai ble. Abdi bagai dia seng tini. Obo seng sarangka global world satellite di tolawa seng tunggu. Worldwide na tini joto jaga news showili tunggu. Tino lamjak sogo bisi ketalni hamari na sumani bagai. Bisi ketalni biai mengnangani bagai. Paila ya kue ke sensar genanggai tabak joto jogo mogo. Ya di bahawang kangke tini bisi ketal lamjak ani salosi seng tini soba kaima dongko. Tani bagi soba kangke tini existing te survival ni bagai soba. Kusung kusung tongoi kemeni o hawo. Seng kusung kusung tongoi tangnani sini orikar o hawo na seng asaiga o hawo na thunyai te o hari bagai ni thunyai. Obviously tini ni message. Abdi bagai na tini ni o salangka bisi paithak ni salo te 2020 ni salno lamjak sognai seng keno bidai rogoi chobani khorang bai seng khana ni salno lamjak sognai. Abdi bagai na tini ni simi ni seng hahai na Sara Tripura राज्य ने संग हाहाई ने सोबा सिंह खा तबो Citizenship Amendment Bill no X नाम आई बनी बोलो सुप्रीम कोर्ट तबो संग लड़ाई चले तुंगु सुप्रीम कोर्ट तबो विचार चले तुंगु बुबा ग्रानिंग भी विचारो जा ते टीपीएफ दिंगे सिनी विचारो जा इनका आप विचार काइनी नी पग बकरिंग का मोहाई तीपरा बाय इंडिया मार्च खाइप्रो जेप्रो तीपरा बाय संग इंडिया मार्च खाइयो Apro tiprahano India government basis seng sukti kaya kuno party baya apro CPM Congress senai party by sukti kaya government sarkar bay tipra sarkar astontroni sarkar Bharat ganatantre kuno loss nai mane haifana o hani besarogni khop phangkare o hani besarogni soyagai kuno aino na Bharat sarkar o hawo apply khaimaya phanangai manya Abdi bagai dia seng tini asal 70 years kuno leaders kuno राष्ट्रवादी पार्टी tipra haningai okokno ke besiak ke besaragya Abdi bagai dia 70 বছর गोबां मा राजनीतिनिबो मोनथै सरकारनिबो मोनथै भारत सरकार कांग्रेस सरकार फांथों जेफा सरकार फाइथों तिनि एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी सरकार फाइयो के सरकार okokno किसा जायगानि बागै